neza, ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Umuntu wese wifuje kunkurikirana ndamushimiye. Uyu munsi ngiye kubabwira muri bimwe mu byamamare, uko byavutse, uko byamenyekanye, ibibazo byagiye bihura nabyo, n'isomo bitwigisha. Uwa mbere turi buhereho ni Michael Jackson, umwami wa pop. Amavuko n'ubuzima bwo mu bwana bwe. Michael Jackson yavukiye muri Indiana muri Amerika, tariki 29 Kanama 1958. Yakuriye mu muryango w'abana 10. Akurira mu buzima butari bworoshye, aho se yari umuntu ukomeye kandi akurura abana be mu muziki. Michael Jackson yatangiye kuririmba afite imyaka 5 muri Jackson 5 hamwe n'abavandimwe be. Uko Michael Jackson yamenyekanye mu 1970, Jackson 5 babaye ibyamamare, ariko Michael Jackson yaje kurushaho kwigaragaza nk'impano idasanzwe. Yaje gutangira kuririmba ku giti cye mu 1982, asohora album ye yise Thriller, yabaye iya mbere mu gukurikiranwa cyane mu mateka y'umuziki. Yamenyekanye ku isi hose kubera imyambarire idasanzwe, ukuntu abyina, moonwalk n'ijwi ry'umwihariko. Nubwo yari icyamamare, Michael Jackson yahuye n'ibibazo byinshi birimo guhindura uruhu, kugenda yikuramo abantu kubera ibihuha by'ihohotera, ndetse no kugorwa no kubona ubuzima busanzwe nk'abandi bantu. Yapfuye ku myaka ye 50 mu 2009. Isomo: ubwamamare bushobora kuzamura cyane, ariko bugasaba n'imbaraga zo kwihangana no guhangana neza. Ntibihagije kugira impano gusa, ugomba no kuyiyobora. Icyamamare cya kabiri turi buvugeho ni Oprah Winfrey, umugore wavukiye mu bukene aba icyamamare. Amavuko ye: Oprah yavukiye muri Mississippi mu 1954. Akurira mu bukene bukabije ndetse anahura n'ihohoterwa akiri muto, ariko yari afite impano yo kuvuga no kuganira. Uko Oprah yamenyekanye, yatangiye gukora kuri radiyo afite imyaka 17, nyuma aza kuba umunyamakuru kuri televiziyo. Mu 1986 yatangiye The Oprah Winfrey Show, yitwa ikiganiro cya mbere gifite abantu benshi bagikurikirana. Inzira z'ubuzima n'ingaruka: yakomeje kuba ijwi ry'abagore, abaciye bugufi n'ababuze kivugira. Yabaye umugiraneza, atanga miliyoni nyinshi mu bikorwa by'uburezi n'ubutabazi. Isomo: nta shingiro rikomeye nk'ubuzima bwaciye mu nzira z'inzitane. Ushobora kuva mu bukene ugacika ku ihohoterwa ugahindura isi. Uwa gatatu turi buvugeho ni Lionel Messi, umwana warwanyije uburwayi aba icyamamare mu mupira. Amavuko ya Messi yavukiye muri Argentina mu 1987. Afite imyaka 11, yamenyekanye ko afite indwara ituma adakura neza. Uko Messi yamenyekanye, ikipe ya FC Barcelona yamubonye ikamusinyisha ubwo yari akiri muto, banamwishyura imiti ye. Yaje kuba umukinnyi wa mbere ku isi, atwara Ballon d'Or inshuro 7. Imbogamizi Messi yahuye nazo: yahuye n'igitutu, kuvugwaho byinshi, n'uburwayi, ariko yahindutse urugero ku isi rw'akazi kenshi, kwihangana no gutuza. Isomo: ntacyo utageraho igihe wemeye gutangirira hasi, gira intego n'umurava. Uwa kane turi buvugeho ni Nelson Mandela, intwari yaharaniraga amahoro n'ubwigenge. Amavuko ye: Mandela yavukiye muri Afurika y'Epfo mu 1918. Yakuriye mu gihugu cyari cyarigaruriwe n'abazungu, kikagira ivangura ry'amoko. Intambara n'uko yamenyekanye: yayoboye urugamba rwo kurwanya iryo vangura, aza gufungwa afite imyaka 27, ariko igihe yarekurwaga yanze kwihorera, ahubwo ahitamo amahoro. Yabaye perezida wa mbere w'umwihariko muri Afurika y'Epfo mu 1994. Isomo: amahoro aruta intambara. Imbabazi ni imbaraga kurusha kwihorera.
ushobora kuba intwari udakoresheje intwaro. Umuntu wa gatanu ni Beyonce, umugore uhagarariye impano, uburanga n'imbaraga z'umugore. Amavuko ye Beyonce Knowless wavukiye muri Texas mu 1981. Yatangiye kuririmba akiri muto, aza kumenyekana cyane mu itsinda rya Destiny Child. Uko yamenyekanye, Beyonce yaje kuba icyamamare ku giti cye mu muziki, atwara ibihembo byinshi, anahinduka icyitegererezo cy'umugore w'icyitegererezo, ubereye urugo, uharanira uburenganzira n'ubwisanzure bw'abagore. Isomo: kugira impano ni byiza, ariko kuyihagararaho n'umurava nibyo bidutandukanya. Kuba umugore ntibivuze kugira intege nke. Uwa gatandatu ni Elon Musk, umugabo utinya ibidashoboka ariko utinyuka kubigerageza. Amavuko ye Elon Musk yavukiye muri Afurika y'Epfo mu 1971. Yari umwana ukunda cyane gusoma ibitabo no gupanga udushya. Yakoze porogaramu ye ya mbere afite imyaka 12. Imbogamizi: yigeze kujya mu bukene, atakaza amafaranga ye yose mu mishinga, ariko ntiyacitse intege. Isomo: ntacyo wabasha kugeraho udafite kwizera ko ibidashoboka bishoboka. Ugomba gutinyuka no gukorera kure y'imbibi. Mwakoze cyane kudukurikirana, ndabashimiye cyane. Umuntu wese wayirebye kugeza isoje, ndamushimiye. Musharinge n'inshuti zanyu, mukomeze gukora subscribe na like na comment, byose ni umusanzu kuri twe. Kandi ndizera neza ko iyi video hari icyo yabafashije. Mwakoze cyane.